Bukajanalong Pranab Jubilee College pen anti-drugs seputak armu kacejeng. Ingdeng kripli KSYC mahang kithekani dongmukak longkam teron chikimoa marualong kitalon pong. Ingdeng thongkebra trok chipong sajirarong mahang kithekarani kitalon. KarbiAnglongLIVE adaba birta long peneli sami beauty bepi pinia birtang tonpen arjuponik tha. Phaikuni ni phaikrip pliarni India angkang pialong osomar arani mate Children's Day kitalon ponalong pacheton dunsi Bukajanalong Pranab Jubilee College students atumpen drugs ke kham khe mate anti drugs saputhak armu kache jeng pensi kachirok to kasai dengpo. Ada por phai ke bapor Pranab Jubilee College NSS unit atum chipatir pi ponsi methang college pen sukhanjan pen borman thila pen wopong tirang pen puthot college on kilometers ki thom sosiam chijeng ponsi drugs ke hingno drugs chunang ni poputhak rarang no pachi thangpong bangsuar mukache jenga sailong bang pharo sosi lochari ari soning suatum chitodunsi anti drugs awareness ar mukache jengalong RDP dunsi misen pen pachun pondo Bukajan penanantirang KarbiAnglongLIVE. Karbi Students and Youth Council amahang kithek arani Students Day puhok ponsi dongmukak longkam teron chikimo amarualong KSYC ingdeng krikethom mahang kithek arni aliralon pen kitalon pon. Kidamtang phaikuni ni phaikre ke thomani dongmukak longkam teron amarualong ingdeng kripli KSYC mahang ke thegani kitalon pon KSYC amai phu longsodaring lengke chari pon bangso mailong kongchun bang edison tong bia hin pensi mai ki phalam thela pen kachitong dun aluhiat maphan ki pachinya por en ponno bangso mailong aluhiaman pen jakas chairman khorsing teron dokmoka municipal board chairman prahalat timong Ward Commissioner Sarlong Kitiso, abarin KSA Maipu, Robindra Rongpi, Ratsai Klembang Pu Litsong Rongpar, KSA Tiripia May Kongchunbang, Biswa Jyoti Tiron, KSA Hauraghat Regional Committee Maipu Budho Tirang, WAWJF Amaipi Bulet Bepiatum Pendanglok, Pinangan Manping Hidu, Abang Bang Piatum Chitongdu. Bangso Melong Kachithan Ponlake, KSYC Hinpen, Lukachali Bomatum Kipaprang Dunpen, akang tuyang deng kichali dun bom thekjia phan ki un an ke chirap dunji lapen khe ki sung longri longpat aduya hoi ka chirai komalongta karjap dun khlukjia phan kai ki ta chi sikting lo pusi than pon longlei phelang lapen ang tan ke man flux ki khang je phan mai ka ki matan ngar jap thipsi do tasila shooting si tum ke ni tum sai chikle mo pola pe tum ka do chini lo Karbi and Youth Council KSYC kal ke khir song lapen madu political party bina ka chira babe mate neutral party ason silai ke do ang bong do ko ason si Asing itu mereka mana BJP Kongres kupini PCL si bentang lena dina aja jadi itu mereka demena start benciklem lo nasi kemana political party tahu kupani BJP Kongres pen itu thang kacira bagai song lagi masing thirjir song nasi pini itu thirjir lepas ini sam adben itu dak longkam teron amaro long dong muka kai di along masih itu pini baksong bukan ni ngarong pen itu pacun bolong dong muka pen samsing ti KarbiAnglongLIVE. Phaikuni ni phaikre pli chepong sajir pathuak lamalong ingdeng thongkebra trok chepong sajira rong mahang ke thegarani mesen pen kitalon chepong sajir village development committee pen chipatir piponsi aningkanwang ason thak thak rong mahang ke thegarani kitalon bomasonsi pining surihini raing kora piasengkan phaikuni ni phaikre pliar ni an chepong sajira rong ningkan thongkebra trok artanang choksi aliralon pen talon pondo Adaba por pen chepong sajir village development committee amai phu hemchandra teron pen lamaing thurponsi kachikimo ajai mektame dengpondo bangso phi anerlo por phai sia por rat amai pi padosi mailong aluhiaman pen MEC Johnny Timong Dipu Town Committee Chairman Rakro KarbiAnglong Thomas Council Secretary CM Taro Rongasar Ram Teron lapen tibok terai arong-asaratum chetongdun Nasi labangso ke talon ponangkok labang ke nilitum aim matang te ke mangela hello
mane nilitum marong dak nonke Karbi tumta hege cha lomasi kaprek aron kiri matum ta dolo dak Christian do Lokhimona dharom do la pentu aron barim do la katok veis tame nilitum cheto pen kachetong long abar sai bangke piniar ni si nilitum chehok ponlo lasi nilitum aningkan wang samela 14 November abangke mane patiku ke pin pensi mentu neke asapo sasu jun proilo mentu neke pethe dung aluhi muluhi tumpen la sonsi padu pon bomlo lasi non ke bangilang si tameni litum la sonsi talon pon bom po News report KarbiAnglongLIVE. Assam Sarkar tumki pathu ke kat anathuta pirthe ka chingthur ke chan along chingbar dunang jipua ki mangpen khel maharan 2.0 biggest sports spectacle Department of Sports and Youth Welfare tum ke deng pona tengsi Bokajan constituency MSc level phaikuni krip lipen krit trok an ni thoma pharman hanjang langsu sports association ke pathua klamalong ke chengpon Ada por phai ke ba por pen ke cheng ponalong DSO relief rong hang hanjang langso bazar committee amai phu hemari tokbi ni pen sangma hanjang langso press club amai phu klengdun terang khatkhati press club amai phu anan terang apen pinang man peng ki dotun chitongdun labangso ni thomang bong ke pathu ponjia son lake athletic kabaddi football chess lapen road cycling with traditional cycle highway henlo kichengani long jump high jump Football ke pathu pensi chengpon. Kicengani mesen pen ingsam jin pensi dopon lo. Bukajan penanan tirang KarbiAnglongLIVE. Pinia daba birta ke lapuansi kang ton poniklong kardong.